ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯪꯊꯣꯛꯂꯝꯕꯒꯤ ꯀꯦꯁ NIAꯗ ꯊꯤꯖꯤꯟꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯁꯦꯟꯕꯥ ꯆꯍꯤ 2026-2027ꯗ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯐꯟꯗ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ 𝐾 IRS Principal Retired Chief Commissioner Income Taxna Governor amadi Chief Minister da Chena Kuntra Taruk Panba Memorandum ama pisinkhre. ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯪꯊꯣꯛꯂꯝꯕꯒꯤ ꯀꯦꯁ NIAꯗ ꯊꯤꯖꯤꯜꯍꯜꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ 12 ꯁꯨꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯂꯦꯖꯤꯁꯂꯦꯇꯤꯚ ꯑꯦꯁꯦꯝꯕ꯭ꯂꯤꯒꯤ 3 ꯁꯨꯕ ꯁꯦꯁꯟꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝꯗ CLP ꯂꯤꯗꯔ K ꯃꯦꯘꯆꯟꯗ꯭ꯔꯅ ꯄꯨꯈꯠꯂꯛꯈꯤꯕ ꯀꯣꯂꯤꯡ ꯑꯦꯇꯦꯟꯁꯟ ꯃꯣꯁꯟꯒꯤ ꯄꯥꯎꯈꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯌꯨꯝꯅꯥꯝ ꯈꯦꯝꯆꯥꯟꯅ ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯀꯤꯗꯅꯦꯞ ꯇꯧꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 12 ꯐꯥꯈꯤꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯕꯪꯒ꯭ꯂꯣꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯋꯥ ꯇꯥꯟꯅꯈꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯤꯄ꯭ꯌꯨꯇꯤ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯅꯦꯝꯆꯥ-ꯀꯤꯞꯒꯦꯟꯒꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯅꯗꯨꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕꯗꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯁꯤꯅ ꯐꯪꯂꯦ, ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ 12 ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯂꯦ꯫ ꯂꯩꯈꯤꯗ꯭ꯔꯕ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡꯗ ꯃꯇꯤꯛ ꯆꯥꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯇꯧꯗꯨꯅ ꯑꯦꯛꯁꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯌꯥ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ NIAꯗ ꯊꯤꯖꯤꯜꯍꯜꯂꯒꯅꯤ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ ꯑꯉꯝꯕ ꯊꯥꯛꯇ ꯍꯣꯠꯅꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯄꯟꯕ ꯌꯥꯏ ꯊꯋꯥꯏ ꯀꯨꯀꯤ ꯚꯤꯂꯦꯖꯇ ꯄꯣꯄꯤ ꯊꯥꯕꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯅꯥꯒꯥꯅꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯈꯥꯡꯄꯣꯛ ꯀꯌꯥ ꯃꯩ ꯊꯥꯕꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯒ ꯍꯥꯠꯇꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯪꯊꯣꯛꯂꯝꯕ ꯊꯦꯡꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯅꯤ ꯐꯥꯈꯤꯕ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯇꯣꯔꯛꯇꯨꯅ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯔꯣꯗꯇꯒꯤ ꯄꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯃꯤꯑꯣꯏ 12 ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 3ꯗ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯁꯦꯟꯕꯥ ꯆꯍꯤ 2026-2027ꯗ ꯆꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯀꯤ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯐꯟꯗ ꯀꯥꯏꯊꯣꯛꯄꯗ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯕ ꯃꯤꯠꯌꯦꯡ ꯊꯝꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ 𝐾 IRS Principal Retired Chief Commissioner Income Taxna Governor amadi Chief Minister da Chena Kuntra Taruk Panba Memorandum ama pisinkhre. Mahakna pisinkiba memorandum aduda state asida ching amadi tampaki mafamsingda saukhat thaurangidamak kaithokliba senfamsing manadaba amadi singdana senfam pikna thadabagi matangda sugaina pali. Mahakna thijinbagi matung ina kumja 2023 gi census da population chada 57.2 amadi land area chada tara leibada development fund chada marfu tampaki mafamda kaithokli adugi onabada chinga yengnarurabadi expenditure sing adugi matik nemna fangki chahi 8 ki mamangdagi hauna chauna khenaba uduna lagli masida governor amadi chief minister na senba chahi 2026-2027 asida ching amadi tampaki mafam animakta chap manaba mityeng thamnabagidamak appeal tawki. Maitai Alliance na Ukhrul-dagi fajinkiba miyoising thadораklabasu thodok aduda senabasingi mathakta chapchaba lokhatpham thokpa action lokhatpinabagidamak appeal tawrakli. Maitai Alliance ki maikaidagi thadorakpa cherol amada thodok aduna maram oraga central amadi state ki lengakna militant sing maning tamhanduna adumak thamlabra haibagi achauba wahang ama oiri. Haukiba numita sangkhaidagi micham sing ꯐꯥꯗꯨꯅ ꯄꯨꯈꯤꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯤꯐ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯅ ꯆꯞ ꯆꯥꯕ ꯂꯧꯈꯠꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄ ꯊꯕꯛꯁꯤꯡ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯊꯝꯈꯤ꯫ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯊꯨꯕꯗ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯅꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯄꯤꯌꯨ, ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯁꯤꯡ ꯇꯦꯛꯇ ꯀꯥꯏꯗꯅ ꯐꯪꯂꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯂꯩꯁꯤꯟꯕꯅ ꯑꯆꯨꯝꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯍꯟꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯍꯟꯗꯕꯅ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯍꯟꯖꯤꯟ ꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯃꯁꯤꯗ ꯃꯤꯆꯝ ꯈꯛꯇꯃꯛ ꯑꯋꯥꯕ ꯃꯥꯌꯣꯛꯅꯔꯤ꯫ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯁꯤ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯩꯉꯥꯛꯅ
ꯆꯞꯆꯥꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯤꯌꯨ ꯍꯥꯏꯅ ꯆꯦꯔꯣꯜ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯤ꯫ Ward number 6 United Club Uripokna Nongzu Tha Matam Laktringaida Nambol Turel Mapanda retaining wall chansinbinaba Chief Minister da memorandum ama pisinkre hairi. Ngasi Uripok Huidrom Laikai Development Committee na pangthokhiba paugi mifam amada Ward number 6 United Club ki General Secretary N Thanel na paumi singda phongdorakpada Nongzu Tha lakpa matam khudingi Uripok ki mafam singda ichaugi awaba mayoknabana Mamangdagi hauna mari lainaba singda retaining wall chanbinaba haijakhiba leirabasu thabakta ontorakpa leitri ichaugi matamda cheng hawai yelaga miyamgi awaba kokhanba ngamde mari lainaba department singnasu inthoknaduna leire maramaduna Nongzu Tha laktringai mamangda retaining wall chanbiduna miyamgi awaba kokhanbiyu haina appeal tawrakli Uripok sida ekoina tengkhang kya de hona ekoi retaining wall se chanbinaba na mari lenaba authority da sahi mari manga mukche koi haija duna dum lai sibokta ada haija na adum ising chawba khotpa se adum akoi dum tengna dana dum leire on akoi sum haiman badagi hadakti water resource department ki chief engineer da akoi request tawga makoi gi department gi ni kara kaita tabiro aduga ekoi Uripok site da walo riba jaga singsi retaining wall chandor jaga singsi survey ongtang tawige tawnaban haibadagi mahoigi executive engineer ne adagi SO ne kene laaga mahoiga pullaga ekoi 1 number 6 khattaji na tawida ekoina erosion badagi na ekoigi Gandhi Ghat asibuk leiba sida men survey tawisa ekoi Uripok site da walibasi retaining wall chandor jaga si meter 670 meter mukche ising retaining wall ji chandana le ekoina pia lengai matam da ju haire pia lengai matam da ju process tawre ano haire aduga mu object mu chalo kandana mu sarkar lebu kandana mu makok tegi adum hogi film dan leireba leibasina maram warga ekoina ji hajini se ano bola liba sarkar sida hajini se Hojik March April May side de koi monsoon season je horni nungju pantha je lakpa targa di ekoi mamang da ising isau da aduki matik ekoi awaw mayama thengakeba ado hojik kan di thaina gi matam da di chahi khudingi Nambul river mapan je river ban je chahi khudingi water resource department na river ban je chandana kitang khara dosu protection je pirameba adu hojik sahi mari mangarom sidadi akoigi Nambul river sida jengchenbinaba suai ritre mapu pandaba gumna tawe aduga ising chawba matam khakta akoi miyam singsida chengbe kara hawai kra piraga pen na le benje gini haibegi matagum hojipo kemta tawda badagi akoigi 116 United Club ki koi namatpuna magna khanar matungda ngarang se koi memorandum si submit tawjare aduga memorandum submit tawjau kan ekoi hajin nim se ekoi na memorandum pisal lure na su tuna leiragadi mayam na su kambide aduna hojik ngasi di ekoi na niyam khangna ekoi thabak chit to ge na thola aduna ekoi memorandum de submit tawgre na haibu su mayam ta thamjiningi asiga loina hojik se sawal bolom site ta ekoi Uripok ki mina chal rogana fund leite haiba Sogomon site ni hojik moin hana chanbal luigiba jaga singdo madugi repairing tawdana tawriba hojite aduga repairing tawriba singduna mu kamai tawwe kansida makoina retaining wall ji challaga lebak khoto amba singdo lebak se khoto amaga khochalam dawna maram oiga ngasagi ekoi somda ekoi Uripok on site ki retaining wall chandaba singje soil erosion tawdana no mai chum lerai sum ningarak tana ekoi hana tore mapanda leramba lambi kaya ma huje ekoi mami sangkalewa ubo pangrewa keno da sai retaining wall do chandaba maram madana aduna awai badaina hajan ngise aduga asigi danatna ekoi na mu turian molan bagi complain turian asum sakita retaining wall chandra khotare ben hai roka mu water resource department no haiba masidi director environment and climate change ki department na tawada buli turian nalan bokolam besidi bokoi matau nati haiba
अरे अखोई ना क्लाइमेट चेंज के उनका वो इधर कंप्लेन तो चल रहा है वो अखोई ना सीधे लेबाक से फोटो रुका अंदर वो वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट वो लेबाक से फोटो का अखोई ना तो वो पुथरी कई गिलो ना हाई करनी है ना मैंने चुम इंदो इंजन तो ना ले रहे बा अभी जगह सी मीडिया की तो इन हाइजीन यूनिवर्सिटी मकोई एनिमल से डिपार्टमेंट एनिमल की कुन चुचम मिनारे है रे हुजिक ले रहा अखोई रिपोर्ट साइट का चंगरी बा यतिनो वाल चंदर सोल इरोजन तो वा अमदी नमुन तुरे मोशन मसिंग से असी याई मकई पोकनबा अनोबला की सरकार है अथु मतंदा तोबियो हाइदुना है आपु तोजे मैतई काउंसिल मोरेगी 39 सुबा फाउंडेशन डे पांगथोक्रे अल्टरनेट हाउसिंग कॉम्प्लेक्स रिलीफ कैंप लांगोल जोन 8 ता पांगथोकिबा थौरम अदुदा मयांग लंबम थोइबा मैतई प्रेसिडेंट मैतई काउंसिल मोरे एल जदुमनी मैतई एडवाइजर यूपीएफ KH रतन एडवाइजर UCM YK दिरेन मैतई कन्वेनर कोकोमी BM याइमा एक्टिंग चेयरमैन फोक्स मोइरांगथेम थोइबा मैतई प्रेसिडेंट मैतई सोसाइटी चुराचांदपुर थांगजम इबेमहल लेमा प्रेसिडेंट खा नोकपोक अपुनबा नुपी लूप अमदी इमा रमनी लेमा प्रेसिडेंट नुपी समाज सरुक याखी राजनीति तौरबा अमदी सिसो मयाम दुना मुको भूल लाइन से अब तक थे उदम आयता उज पाउदा कोई तो भूमिना नाइस हो गए कोई हाम पना होगा कोई रिफॉर्म पांच तो धारणा तो ना यागो बिदा अन को फंग कोई मोरे न मयाम किसी लगा कोई दावे ताई अदु मकोई ना मधुगी हाम फंग मते दा कोइना रेली चुकुम सका कांदा मतलब तो हाईवी के बिसे कोई सोचना कोई हेलीकॉप्टर को पुसल लगा ने मास्किंग सीधा न कोई याद क्या तो मधुरी पांदम मुझे मंजिल पाता है सही लागो नहीं तो अनो सरकार है अनो सरकार से अतु को समाज है सेना वो पंगे अदु होदमदी माकन होलरी है से नाम ना आज की नाम होना तो रेस्पेक्ट साथ चर्चा एक से दुबई को याद के बड़ी साइड से सिसाना ना और साना को अंजना ना मुंडा बाई से होता है चलिए सब की भी अतु वो तंगा है असुम कया असते मोरे अमद साल डॉक्टर पी मांग रही बा अतो को बयान से कोना बाई को असुम को तो से कोई बात लगा सकते हैं मास में इसके कई मुनो आई कोई दे चागन भी इलेक्ट्रा बा मास इलेक्ट्रा बा कोई बात नहीं आई कोई वो में ये मत लंगा की मतलब ये मतलब कोई सोसाइटी को मतलब कहीं नहीं है मरम या कोई तो मतलब लंबी लंबियान से और तांग से कहता है अइना तपकन में चुनाव सिंह हाई होना समी में अममलाई अदु अखोय मणिपुर कर्मा ने कंजे मोरे घट्टा सुसानपुर घट्टा अदु तांगपुर घट्टा कर दिया अखोय किलोमीटर चाम है ना थोड़ा का मफम से लग रहा है अखोय मणिपुर की नाम कहीं ना को पामे अखोय मणिपुर की लग है माने तो पाम देता और ये मणिपुर की लंबी सुन पिछले अपने मरंग वाले कांड है कुछ अदु की मतलब है कुछ है दिन को छूट रहा है सब को याद रहो मैं जब हम को चमा कर रहा है अखोय जागो में तो मसी बाऊ का कोई बात डाल दिया मुझे कोई तुम्हारी लाखों में तुमने खबर जो में तुमने शुरू करने तो लपा नहीं तुमने सीधा कोई ज्ञान दाद रहा है अगर भी लम्जे सारी लम्जे मानसी ले अर्जी ज्ञान दाद रहा है अगर मणिपुर की सीएसओ में आना अजनक कंधा भी रखा था कोई से मणिपुर की चिदाई मुरे जो मधुर के दान दियो अगर पिले नहीं हो दियो मणिपुर के है रात से गए से मणिपुर में आंदा ऐसी जैसी मुबारक बेटे काउंसिल की उठा के सभा फाउंडेशन में मिसदा yang puni maki puni tiji jaraga cuma matam da amtang ni mereka hanjung dua bisa ayam da kurungna aja ke kalau kita राजनीति तो पूरी चिंता सा amtang benci dia ini mereka pulau pulau itu sih karena memang kita tahu dia bisa lapor dah mereka yang mana mereka yang mana mana yang betul dah tahu ini sekali tapi ini mereka kita nanti masih apa sampai yang sesempat kita lawan kan yang seperti orang dah ini pusing dia dulu itu sih वो मिथुस में कहीं में वो है मत कैसे आई थी तौरी मको में तौरी आई मया ने सुता हुदे मतो ने सुता हुदे तो कर्म ला जीवन खत्म हो गया से खत्म खत्म भी हम मैं मंगे यार के कोई से हम ये को हम तो जगह को पाम है मया में आज कोई लम से वो मांगे का कदर है यार के तो
masa masa yang belum dah hidup je, masih bukan sembilan atau dah tahu bahawa jenis semua apa sih, angsi, itu mana aja ni, baru ini na, saya tu bukan kenal, ya lagi dia untuk uji sana. World Kidney Day 2026 ka Marilenana Health Camp Come Organ Donation Awareness Campaign ama YNM Rongmai Naga Village amadi Bungte Chiru Nambol Bisnupur District ta pangthokre Kidney Health for All Caring for People Protecting the Planet Haiba Teamda Regional Institute of Medical Sciences RIMS Impalna Sinduna pangthokkiba thoram sing aduna Kidney Health ki maramda Miyam da hena khanghananaba amadi mathau taba healthcare servicing phanghananaba pandam thamki kem manungda medicine pediatrics or obstetrics gynecology surgery orthopedics dermatology amadi ENT department gi specialist doctor singna lemna layeng chathaki Lalambung Takhelambam Lekaidagi Deepak 𝐿𝐲𝐸 Ibungona print amadi electronic media gi khuthangda handak numit kharanki mamangda lona thingkraba KCP apunbana mahaki mathakta sirakhiba maral ki matangda sengdok warol thamlakli madudi mahak India gi constitution bu thajajaba leipak asigi chatna pathapu ngakna hingjaba miyoi amani matam supada achumba kanglon YL amadi democracy gi wakhalon bu ngakna chachaba miyoini maki mathakta sirakliba maral khudimak aranbani makna lamchat yaudaba thabak amata tawkiba laitri sirakliba maral sing yumpham yaudaba khudam sangdam laitaba ngaktani maram aduna mahaki mathakta sirakliba maral gi matangda amuktanga kupna thigatpinaba amadi asoiba aranba yaukibra yengbiyu haiba wafam thamlakli yaragadi aranba paw natraga mi onabra haibadu yengbiyu Karigumba khudam sangdam yauna mahaki maral puthokpa ngamba taragadi miyamna lengakna pifam thokpa chairak pibada ishana yana laujagani adubu mapung phaba khudam sangdam ama leitana mi amabu hekta maral siduna leipak miyamda khongoinaba asi yaningde social media gi matam asida mamutana karino khangdaba miyoi singna achum aral khangdana Mibu maral siba lamchat yaudaba amagumba mityeng thamba asi nungaite adugi sumathakta siragliba maral asina maram oiraga tungda lakadaba punsida akaiba amasu oihanningai machak ama ohelle families issues social stigma amadi society na yengadaba mityeng maram aduna achumba marik chumba kanglon naiba YL amadi Amuktanga kupna sirakliba maral sing asigi matangda yengsinbinaba Deepak 𝐿𝐲𝐸 Ibungona appeal tawrakli Campaign for Just and Fair Delimitation JFD na sangsilakhiba khongjang khudingmakta leimerol chanura lamjinglup leichalna yauduna lakpaga loinana makhata na sangsilakpa thabak thoram khudingmak angamba thakta mateng pangduna leikhigani haina phungdorakli Leichal gi maikaidagi thador pachirol amada kuki gi proxy wana yamlaba miyam ama mayumda changba ngamdadana saidang famda wana khangduna leiri kaya amana Myanmar dagi lona yadana changlakpa kuki la kaya leiri kuki gi proxy war hauzik phawba leptana hauziksu chathaduna leiri JFD na NRC tawdringaida census pangthokpa yaroi haina sangsilakliba khongjang asi Kunai asibu kananaba amadi hanagi lamdam asida nungsinana leiminaramba adu puraknabagi damaktani maram aduna leichalna matam punamakta JFD gi khongjang khudingmak saugat khigani loinana leichalna haijarubada physically amadi morally mateng pangbirakhiba lamlamgi luf organization amadi maira paibi punamakpu thagachari haiba wafam cherol asida thamlakli Submission kara koi government da una hoji assembly manung sida una gya da hekta phangdam nina media gi through da government da pausel jabani haina lobby haina koi smaina thamjage aham da haijani se SIR ga
अखोइना डिमांड तौरिबा एनआरसी सिगा कइंता मरी लेनदे एसआईआर हाइबसी मादी जस्ट मतम खरा एडमिनिस्ट्रेटिव रिविजन मचा अमनेबा एसआईआर सिना तौदोइसी अखोइ स्वाइदा ngसाइगी बार्बर ओइना लेरंबा तोगान तोगान मेहिरमदा लेबर ओइना लेरंबा कैदोरंबा मयामदुगी वोटर लिस्ट चनजनग्रबसिंगदो मदुगी पोचिंगदो आइडेंटिफाई तौरगा लौथोकपनेबा मरु ओइना मसिगी एसआईआर दा लाकपा चेनबसी वेस्ट बंगाल दगी अयाम्बा हौरपदोन तौई वेस्ट बंगाल ना क्लेम तौरिजी एसआईआर सी एनआरसी की टाइप तो ऑपरेट तौरे सिटीजन की वेरिफिकेशन जे एसआईआर ना ओइना तौखले ना हाइबगी वेस्ट बंगाल दा इवन कोर्ट तबाव दा मोय केस तौनादना सुप्रीम कोर्ट की करीगी राय म्याम ngainadana लैनरिबनेबा सिगी मरक्सिदा अखोय मणिपुर दा करीगुंबा अखोय मियाम सिदा एसआईआर तौरगा सेंसस तौगदमनी एसआईआर तौर युम थीदोइनी अदु मतुंगदा सेंसस तौदोइनी हाइबसिदा अखोयना तुमिन्ना लेथोपो यादबा अदुगुंबा मतांग अमदी ओइरी हाइतारे मरमदी कईगिनो हाइ कांदा अखोयना डिमांड तौरिसे एनआरसी नि अखोयना एनआरसी डिमांड तौवे मरम याम लेग्रे एनआरसी डिमांड तौवे एसआईआर सिना तौबो यारोइदबा थबक खरा हाइजरके अहमदा 1969 दा अखोयगी एसडीओ एडीसी कनो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर सिंह अमदी डीसी सिंह ना मतमदुदा क्रिएट तौरंबा 1969 की मतुंगदा क्रिएट तौरंबा बाउंड्री सिंह सिदा लैसलअबा मी सिंह जे सिगी मरक्ता वोटर कार्ड पाइदबा सिटीजन की रजिस्टर दा 1971 दा डिलिमिटेशन तौ मतमदा 1981 दा 1991 दा 2001 दा 2021 दा सिगी मरक्सिदा पोखरबा सिटीजन मैम दो रजिस्टर लो चंगरबनेबको हाइबा मी सिंह दो 1969 ना पोमगदी हुजी मदु आइंगोन दे बो हंदोइनी हाइतारे अदुगी मी सिंह दो इंटेंसिव रिविजन तौरगा मदु अखोइगी डोमिसाइल ओरमद्रे सिटीजन ओरमद्रे ना वोटर की लिस्ट की लौथोपदु नत्तेबा अखोइना पामिजे अखोइना पामिजिना सिटीजनशिप की रजिस्टर दुदा 1951 की मतुंगदा मिकोक थिरकपा सिंगजिदा इलीगल इमिग्रेंट कया यावी हाइबदो आइडेंटिफाई तौरगा एनआरसी से अपडेट तौरगा फजना अखोइ 2001 दगी 2001 नत्रगा 2011 दैना 31 डिसेंबर 25 फाउदा फ्रीज तौरबा सेंसस से सिगी ममांगदा अनोबा सिटीजन क्या यावसनग्रगे हाइबदो खांदोक साइबने वोटर खांदोक साइब नतेबा अंगांग ngasi पोक्तारसु मादी कैगुंबा अखोइना बर्थ सर्टिफिकेट लौरदी मादी सेंसस ता चिंगकदोइनी डिलिमिटेशन तौ मतमददी टोटल नंबर ऑफ सेंसस तुनेबा कैलकुलेट तौदोइजे वोटर दु नते आजरिबा अदुना मसी एसआईआर गा एनआरसी की मरता लेबा गैप से यामना क्लैरिटी होइना असेंबली दा एनआरसी मियामना डिमांड तौरिसी करिनो कई मरम की तौरिनो एनआरसी डिमांड तौवे मरम सी 1980 दा 1990 मतमदा एमएसको का एमसुगा ना मिको कंदोकपगी एग्रीमेंट साइन तौनो मतमदा मयाम खंगिरमदबे विथ डॉक्यूमेंट नत्रगा सुविनेर थीबा फंगदबई तौवानी ngasi gi kuki gi lan tौनो मतमदा ngasi TN आउकिप से मसामगना मा अमेस्को की जनरल सेक्रेटरी मतमदुदा ओएबा इंडिया की 1951 दगी सेंसस तौरकी तौरकपदुगा इरोइनना सेंसस का एनआरसी का करी खेनैनो हाइबा जेसिदा सेंसस तौरक मतमदुदा सेंसस ता फंगिबा मी मयामदो इंडियन सिटीजन नि नते हाइबदु खंगनबैदमक्ता नेशनल की ओइबा रजिस्टर अमदा कलम 13 दा इंट्री तौई हाइरिबा इंट्री तौरिबा पोल अदुबुनी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन मसी मी दा सर्टिफिकेट पीबा नते अदुगी रजिस्टर सिदा कलम 13 यावी 13 सिदा महा कनानो कदाइदगी लापनो अदगी मागी मपा कनानो मागी मपू कनानो मा कदावाई लै मा करी थबक तौई माई नुपी कदाइदगिनो हाइबना चिंबा मखन 13 जेसिदा मोइजी रजिस्टर सि तौगदौबनी अदुबुनी नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन हाइरिसे अदुगी 1951 दा तौई हाइरिबा पोट अदो मणिपुर दा अखोइगी लमदम सिगी मयामना हुई तौदे हाइरिबा पोट असे 1951 दा एनआरसी तौगिबगी रेकॉर्ड से अखोइगी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट ता यावजबनिको मसिगी कनोसे हाइरिबसी पैसा काइथोक्तना नॉर्थ ईस्ट दा असम ने मणिपुर ने त्रिपुरा ने हाइरिबा पोट असे एनआरसी तौगिबगी रेकॉर्ड सी पैसा काइथोकिबा पोल अदु सिन लेजरे अदु पैसा दु सिनगिबगी कनोसु सिदा सुम यावजर मरमदि मसी अखोइना हाइबा नते मरमदि 1951 दा नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन तौगिबगी पोट अदो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट सिदा यावरमबनी 1951 की अदुसु अखोइना हौजिक सिदा हाइबा नते अदु ngasai ai inaun haiba adumai tawdana lamdam sidasु एमसुगा हाइबदी पीआर मतमनी मदो वीके नयार की मतमदा इनबा डॉक्यूमेंट नि हाइबदी अदु मांगदा 94 दा 90 दा अमसुन इनै अदुबु हौजिकिसिना 1994 दा इनबनी हाइरिबसी सिदा याम फजन यावी मरमदी
PR matamduda government ki chief secretary yaure aduga governor ki advisor yauna hariba port asi matamduda inaba post sida yauri se 1948 ki electoral roll du 1950 da leiriba January bahda leiriba port adugi matungina NRC 1951 gi matungina foreigners singa si khandoaga deport tawba haidana sida yanaba poni adu ngasi di hariba posting ase moina karibunta tawramdabadagi reminder bok tharamdabadagi ngasi di akoida achoba problem si lakhibani. All Gas Care AGC Manipur State na LPG gas sizinariba customer singda Sakthong gas asi matau karamna sizinnagadage amadi khudong thiba kayadagi matau karamna ngakthokadage haibagi matangda mass awareness cum training program ama Imphal East District ki manung chana leiba Huidrom Awang Laikai Community Hall da pangthokre hairiba mass awareness cum training program adu Huidrom apunba Mairapai bi Imphal East ka AGC Manipur State ka khusamnaraga pangthokpani program aduga mari lenana AGC Manipur State ki manager Sagolsem Joy Prakash na phungdokhibada gas ki matangda nupi oibi singdi soidanamaki khangdaba yadabani gas ki maramda ningthina khangdabana soibadagi thokhanba khudong thiba sing adudagi kharada oirabasu kannanabagidamak masigumba program asi Manipur sinba thungna pangthokpa mathau tai haina phungdokhi. Aroibada maru oiba pau amuk hana pizari. Faduna pukhiba miyoi ani hatoptuna langthok lambagi case NIA da thizil halagani haina Chief Minister Yumnam Khemchana phungdokre. Senba chahi 2026-2027 da Jing amadi tampaki mafam singda development fund kai thokpada chap manaba midyeng thamnabagidamak K Timothy Zimik IRS Principal Retired Chief Commissioner Income Tax na Governor amadi Chief Minister da Chena Kuntra Taruk Panba Memorandum ama bisinkre. Nalit Imphal na sponsor toba tha anigi oiba BPO Master Tobiningba Mahiroi Singidamakta 𝐶𝐸𝐸 Service na Ebrota Master toba yabagi khudong chaba pizari Management Engineering Professional Course yauna any subject da Master tobagi khudong chaba pizari Tambiningba Mahiroi Singidamakta Course Selection Documentation English Language Training Visa Application Mock Interview Preparation Accommodation na chingba 𝐶𝐸𝐸 gi maikaidigi mateng pizari Loinana 100% education loan, scholarship facilities, part-time job assistant ki khudong chabasu pijari. Hairiba countries sing adudi UK, USA, Ireland, Australia, Russia, Italy, Germany na chingbani akopa marol gi damakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoi gi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road da lengsin birau Northeast Window mining tabiriba mayam punamakpu taramna okchari hauzik mapalamgi thabaki pau pijari ahanbada athubagi oina Dubai gi warehouse worker gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna presentable and good communication skill leibeta natana masagi chahi kunmathoi dagina kuntrataret phawbada leiba oibigadabani hairiba thabak asigi pijariba khudong chabasing adudi per day 12 hours duty hours oijagani per week ta 6 days duty oijagani 2 years work visa pijagani loinana accommodation and transportation pijabata natana medical and insurance su pijagani hairiba thabak asigi thagi oiba salary lising kuntaretagi haujagani ani subada United Arab Emirates ke driver gi thabak kauri hairiba thabak asi apply to biningba miyosingna Indian car license ka loinana Gulf ki license leiba oigadabani amasung basic English communication leigadabani
Hairiba thabak asigi Indian license paibiba miyoisingi thagi oiba salary di lising yankhaidagi hauzagani. Gulf license paiba miyoisingi thagi oiba salary lising yankhai mangadagi hauzagani. Ahumsubada Beharan Water Park ki female retail staff tara kauri. Hairiba thabak asi apply to biningba miyoisingna retail experience leibaga loinana yamdrabada 165 cm ki changda wangba oibigadabani thabak asi tauba miyoisingna piriba khudong chabasing adudi accommodation transportation aduga duty meal su pizagani hairiba thabak asi thagi oiba salary lising maudra taretagi hauzagani Pamarol gidamakta 7005273217 natraga 9366230077 natraga aikoigi office Northeast Window TV building hata New Chekon Road ta lengsin birau